isa sya Vilingi wa Mauvoo. Musesya ni abika isa yingi siyo ya ukwata Mauvoo maitu 9:30 sya wiyo. Nitwa Veronica SYOMBUA Sharondi ndani wa kutwalila Mauvoo kwanzia ya meko. Mudonani wa mundi tukumbanisi Mauvoo makonetie mawoni ma enendi yulu wa musumbi mwa ulovikie na kusakua kati wa angi maingi. Kwa uyu hekatabe ukwata halatu manengete uito utukuni wa umundi. Halatu kumbanesye ne vamwe na asili ya 5 makoti wa vilu kwithwa kithitu. Ni masavu meva musumbi upika kukwata serikali yake nusungiwa. Gavana Musakwe wa Mombasa kwithwa kithitu cha wia uni. Yo enendi mena mawoni meva yulu wa musumbi mweu. Vilingi wa Mauvoo. Musesya no tukwatianie kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Die kwatiani tukutambane mwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Masaa mavuthu hitina musumbi William Ruto kwa dhana kumya mwamulo maunduni mekivadhukanyo amina kuvika mawikaloni ma usumbi muthenani wa umundi ni umisie mwamulo wa asili ana mamakwani na alakoti wa makwani alama atungo iko wa appeal alama usumbi winukie Uhuru Kenyatta waemie ni kumolota mambeisi wia asili ya mamakwani ni vamwe na Weldon Koril Agri Muchelule George Odunga na Joel Mwaura valaingi wolotile asili eli makoti wa mawidhi ululuko na ideka Evans Makori na Judith Omange. Lina Musangi ni watu mbanisi ya Mauvoo. Musumbi William Ruto ni watongo seseso ya kwithu kithitu kwa majaji dhanza tuile atoiso State House kwisuo. Of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer and defend this constitution. Uwe ukaitina wa musumbi kumaolota majaji andi ni wa uneni wake ndatika mbodhu itina wa kuithu kithitu kiwanzani kia kasarani kwiyo tawe musumbi wa katano wa ndhino ya Kenya. I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal, which was done 3 years ago by the Judicial Service Commission. Majaji ni vamwana Weldon Korir, Muchelule Agri, George Odunga na Joel Ngugi makoti wa appeal. Majaji angeli ni vamwana Makori Evans wa koti wa mawidhi ululuko kana Environment Court na Elizabeth Omange wa koti wa idheka kana Land Court. Kulilikana kana majaji ikati wa miongwa na alamu olote toni muvia wa Judicial Service Commission itina wa kuthiano mwakane wa 2019 na vala musumbi na thiumu ya wea Uhuru Kenyatta wa moloti ya majaji miongwa 38 au matienza dhanza tu vala wanenga ni itumisi ya kwethwa maina mituo ya kuendesa kana integrity issues. To impartially do justice in accordance with this constitution as by law established, and the laws and customs of the Republic without any fear. Onena itina wa iseso musumbi Ruto ni wakadhi ya majaji kuelesa kanata musumbi no kutwika uvonge uumbau nikenda udhu kumewea waundu vailite na kwa mituki. I am aware that there is need for us to support the judiciary, and in supporting the judiciary we can not only dispense justice, make justice less complicated, more accessible. It is important that our judiciary operates at a maximum level. I am looking forward, as I committed myself yesterday, to supporting the judiciary
so that the judiciary can discharge its mandate. It is important that we have an efficient, independent judiciary. Ingini waweta kana yu edho vonge uwa usilu kato makwani kwa mituketi na wakuongelelo majaji adha nzatu na muna makwani maulosani uvamwe na alama koneti utande dhia Kenya ikavikia kusonga na mbeo kuli asili ama kwa temba utongo iwake. Musumbe ingini wasakana serikali yake kanenga ndaya na mwanya wako dhukuma kila muvendino ya Kenya kueleza kana vakethe wanaonenania nikenda kweli odhukumiwa kilangali kwa kudhingilila kana vaimundu weyulu wa mea. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Musumbi wa katano William Ruto ni wambisi wea wake na vala uina wea munene wa kunyuva silikali yake zeke siweta amwe mamasitwa alame ndini wa nyumba ya ndini amwe ni alama nona nisie wendo wo na ukumba uyela silikali ya Jubilee ye kalileta yaanika ona uwe ovo kivalua kivo cha kumunyuva andu miongweli na eli mandini haisisia uyananu wa mivae na isio. Yumuandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka nutumbanisi livoti yulu wa masavu alamu Musumbi utonya kwika nikenda vikie na kusakwa silikali yake. William Samoei Ruto Chati cha kuidho kithito na kunengela nilo kilauni kwa President Dr. William Ruto na munino wa Rigathi Gachagua kwi iyo kinai wananyo wa mwambi otongo imbia wa silikali ya Kenya Kwanza atio Musumbi na munino wa kemaithukuma meoka nongina makolota maminister makumatethese na kuthukumithia manifesto yo. Ulumu wa silikali ya Ruto nambi chumwani kivetu mbungeni kati itina wa Moses Wetangula na Gladys Boshulei kunyuwata speaker na muninu wake na Mojafa Hamason Kingi na Kathuli Murungi manyuwa o miana nitayi mbungeni ya Senate ingi vena mwana wa minister wina ukumu zamani ya maminister wa mutongo iwa ANC Musalia Mudavadi na ula yuwetelwe kwiki wa vina ni unyuvi wa maminister euma silikali ya Dr. William Ruto. Katiba keuka mwaka wa 2010 kanengete president utoni wako ni wa minister katika tuwa 14 na maika vituke miongweli na eli amwe mama minister hanyanya mawakuvi na president William Ruto. Alama na isilikali ni ya president Matthew Mwewea Uhuru Kenyatta na meo isavu ni mwandu Farida Karone wa muvia wa iteka Charles Gater ulo na imuviano wa mwaki na Lato yani Energy na ke Simon Chelugui muviani wa udhukumi. Tumpongeze kwa makofi. Maminista euma President William Ruto meidhwa na kivalua cha kuthukumithia mawadhu make honde kampeni nisio sumbi mawadhu alone vitie kumadhukumithia kwiyo uneni wake wa mbe ta Musumbi wa katano anyanya mavaguve Maruto hoyu ayumbe asakwe halame ukunywa na miana ni vamwe na muyumbe Ndidi Nyoro wa Kiharu Mwandu Alice Wahome wa Kandara na Eden Duale wa Garissa Town. Bungeni ya Senate no Senator Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ulo kukonanywa na mwana onde manokiti kaumovyo kulumililia utetu wa President Ruto kampeni nembetu wanakuvikia maasi mianayo ya utongo imbungeni isiali Aden Duale hei mesani nene ya unenanyo waki udhukumi katika toa President William Ruto na President wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ula wa imunini wa speaker na senator wa Tharaka Nithi mbungeni betu ya Senate Professor Kithure Kindiki eo isavu nithi Kindiki itina wakulia kunyuvwa tamunini wa Musumbi niwe unaye musiaisi munene wa kura sio Sumbi ya Dr. William Ruto na itina wakili munene ikuwa nini ya kulia na usindu wa Ruto Supreme Court unena nyani uwa maminister vena ula unaye muyumbi wa Gatundu ya Thio Moses Kuria ingi veo ulo na speaker wa mbunge akati kwa ilungu ya miaka 10 Justin Muturi na ulo na governor wa county ya Kwale Salim Mvurya ondumwe na ulo no kitia kivila cha governor county ya Meru na tikiti wa UDA Mithika Linturi. Na huyu Mithika Linturi hakuna haja ya kutetea kwa William Ruto. Tulikubaliana na yeye ya kwamba mimi nikichaguliwa rais, mimi nitagawana na yeye hiyo kiti ya rais. Atakuwa na kasehemu.
ilembete ukamba uminista usiaiwe ni ulonai governor wa county ya Masaku Daktari Alfred Mutua na nyanya kauta maruto alama semba moi vilan kuthakanyo mataneania katiwa ni ulono kitiao governor wa Masaku mwene kiwilo wa UDA Johnston Muthama na Jonathan Mweke ulono kitiao governor kuya Kitui. Savali ni veona munyanyo wa Ruto ivinda yasa Dr. Victor Kioko Munyaka na ulanzika yose yake siya kutetea ujumbe wa Machakos Town itaneania. Ruto ni wandete akamba. Nanye ni na example nake nondo nini kaleta na Ruto matuko maingi onanduma Masaku mambeti kebelani. Nondo akwana na ungameta na William Ruto. Watho wa Ruto kavindani ka kampeni unaye katoa miana yonde miongweli na ili akanengana miana ya nene ki mivain zamani ya kiama minister wonanyo wakanavena mwaitumbe wa 10 halamu vandiwa kosa miana ingiyo President Ruto nuadhanie kuthukuma ene ndionde kwa uyananu hate kuvathula andu na malembe talama tane mukwata mbau savali ni yake akivila chosumbe maminister ma serikali imbya ni vatone kama katangazo wakatano wa chuma chukite utemu viku. I will work with all Kenyans irrespective of who they voted for. Utangazo uwetelwe hamwe ala mambi ya kuonekana kudhaya tu miandhani kwa dhaganyo serikali ni akati ni vamwe na minister watene wa mwaki na lato serikali na Jubilee Davis Chilchil ulonaye mwandiki muangami muviano wa maundumandhi sianza Hababu na Mwamba na Dr. Abraham Koril Singohei wakili na mweneno wa mea ofisiti muvitu wa mwenino wa president alakuyo makusi ya Ruto alikiasa hii mwamulo kwa video kwa asili thandatuma makwani ala maleilwe ni President Kenyatta bewa miaka ile mivitu. Ilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sini lovi janito wa Benjamin na Mwaka. Gavana Musakwe wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ni wakadhi ya itambia ya Musumbi William Ruto ya kumia mwamulo wa kutungiwa kwa udhukumi wa Kenya Ports Authority dhini wa port ya Mombasa kuma Naivasha. Nasir anena ndeto vindani kale vikite kiwanza ni chama mangina na valacha di chake cha kuidhua kiritu kikatwa iwa muthenani waoni aiweta kanani uyumbanitie kudhukuma Mwamba na Musumbi William Ruto. Angelina Mose enaingewa. Nasir anena ndeto kavindane kale vikite kiwanza ni chama mangina na vala chathi chake cha kuidhwa kithitu kikatwa muthenyani wa uni aiwetekana ni wiyumbanite kuthukuma Mwamba na Musumbi William Ruto chelelo ni cha kuete maendeleo kauntini ya Mombasa na Kenya kwa jumla. Abduswamad ni wawetekana itambea Musumbi William Ruto ni avaita munene kuya kalima kaunti ya Mombasa vala wathingilila kana vena wailu wa serikali kumanda nzia sia kuiva madhie vatai kuvaluche ukwati wa serikali sia kaunti kanandi ya Kenya. Ile amri iliyoweza kutolewa na rais ya kwa huduma za bandari ziweze kuregeshwa ni jambo ambalo kwamba tunalikaribisha, na tulieleza wazi kama kulipa deni lile la SGR kuna njia mubadala ambayo kwamba unaweza kutumika, sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Engine walesekana nukuvikia kwa ile udhukumi wa kaunti ya Mombasa aminana na kuidhwa kithito cha ya muthenyani wa one. Tuko tayari kuhakikisha ya kwa wenye kufungua biashara zao katika Mombasa hawana shida mambo ya maleseni, mambo ya haya. Katika finance bill yetu ya kwanza itakayoweza kutoka ni kuweza kuleta leseni zote hizi ziwe katika dirisha moja peke yake, ili mtu akiingia pale anaenda online na analipa. Akilipa hana haja kuanza kusumbuliwa na watu wa fire, watu wa health, watu wa nini, kila kitu kiko katika dirisha moja. Na tutafungua pia vile directorate ya ease of doing business ambao watu wataweza kusaidiwa jinsi za kuweza kufungua biashara zao hapa. Tukifungua Dongo Kundu, tukifungua bandari, tukifungua the industrial park, tunataka hizi kampuni zinazokuja zisiwe na mambo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuwatatiza. Ni lazima county iweze kusaidia. Kavindani kaujo abtumbo na ula ni mwene kivilo wa komiti ya kumba ni cha kiu na ula ingini mwandiki munene wa adhukumi serikali ni akaunti ya Mombasa ni wale sekana kuyumba ni sekwa cha kiu ni kwa vika muthia muthenyani wa umuthi. Kwa hivyo maandalizi ya kamati hii yako mbali sana. Kama mnaweza kuona
tumeweza kufanya kila kitu including walishi ya wageni ambao watafika hapo kesho. Wengine wameingia leo. Tunatarajia watu zaidi ya 6,000 kuwa hapa kesho. Wageni wetu mashuhuri kwanza watakuwa ni wakaaji wa Mombasa, maana gavana anayapishwa ni wao ndio walimpigia kura. Kwa hivyo wao watafika hapa. Tuko na viongozi wengine wa tabaka mbalimbali, magavana, wabunge, members of the county assembly na wengine ambao sitaweza kuwataja hivi saizi, lakini wako ma VVIPs ambao watakuwa hapa. Kuna ma VIPs, kuna dignitaries katika hafla hii ya kesho. Kwa hivyo matarajio yangu ni kwamba kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya, sherehe ya kesho itakuwa ni ya kufana. Chathi cha kuithwa kithitu kwa gavana Musaku Abdulswamad Sharif Nasir na munini wake Francis Doa kikambia muthenyani wa uni saa ile sia kiokovala Judge George Dulo ukatongoesya ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Masa mavuthu hitina wa musumbi William Ruto kumbula kana ni vatoneka vakavetangwa ilovia ile ivatha wa kondo wa kuikiria mathoa masiendo siavata kwa mwenendi ni matheya kana subsidies ni kwithiwa ayikia vinya useovya wa isiendo takola ngalama ya mbolea ya aimi UNND ni maendeya na kuelesea uyawo kana ni vatoneka ngalama ya mekalile ikenyitea uyuka kwina uya wakana ni vatoneka thoa wa mauta ukavikia na kwambata twi umundi na kutuma ngalama yambata ingi kethiwa serikali ndi umya ilovia ingi sia kwitana muvuko wa mwenendi. Boniface Mutisia na ingewa ni wa musumbe William Ruto muthenyani wayo noende na ulika ilikoni sia mwenendi na olovinyewa munone maundu make ukwati na muno gukonya kuthese maundu make mekalile etina wa musumbe kuwetakana ni vatonyeka amama maundu makale ya kulela kwa vinda ikuvi na vatonyeka maundu taumia wa koti makongelangwa na mwenendi kuendea na uvinyeka no kila tegwa weba na tubine ibeta wana bodaboda na wandu wange wa biashara nikana ki cha tax nondu itheta maniyo toko ukethia yu tax yetha atubine ya muno nondu alienda ka tubine muno ba tax nondu ithetio wasila na ndikitwa mantho kaindo ko ithetio ukulia musumbe wito ulani William Ruto atusubia bauba withia uye tax onetha yetha yebo atutheangicie ndiketha yetho lo ni kwetha ithetie ndatithe tena musumbe usu William Ruto ni kwetha no kutukwatia na ithie ni wetienda amwe ni makwendekethia musumbe kutwa ise nenya na tongo ikivuthukanyo ondo maundu amakimikale na umatonya kutheangwa na ngwe kwa atiasika musumbe anene yolwa mutu lakini na sisia kwa vindo ila tuitio nginake kalamthi pamwe na onzama siake siko nthema kasisia na ene maithi makekala nthema kwatianie koundie kwatia etina wa mithene wa twite ya na thimwe ya alika kebelani maundu asiko ntheno kwendo ase obiti kwa wenye maenende mane kwatiasia maundu mukuvia na utangaswa kana mathoa masindu mukuoleka etina wa chathi kila kitwaiwe muthanyani wayo cha kuithwa kithitu kwe musumbe amwe ni maweta matambia mavikie na unene wani musumbe tamatonya ukua ilungu ya saa na ingi mwenende kuendea na utiwa thinani owaloelia maundu anongi kana ni mavikia na ulela kana kuololoa mauga nundu meulu yude na wetina mauta manateso angilile na maanatano oine ngilitha nthatu kwa kwina maumu musumbe azizi atheje siendo no vote time vakwithia one vinda nundu azizi andu oyuti onthe maima andu imekia ima kila mbua thauga no vote time kuthesia fertilizer ni advantage lakini kwi mundu temonda pe mundu wikala soko pe mundu taima na tengemea liu akimunthi ainge maenende ni maendene ulikuwa ni wia kana ni vatonyethwa na ukuno munene kwi maundu makonetie maviasala vamwe na ene maviasala manini kana toimatu mota vamwe na ene mitoka ila ikwithiwa yenda utumia mauta kanenge muthenani wezo nitinetele mauta mathebwe na mauta tiwa nitimatona kwambata kou William Ruto nitwe mukulia kwa ndaiya atutheesia mauta uno tekilia toka ku soko tekia kamora mauta mama na tatu ithoko mama na tatu ange tina mora sia loni tivire loni tekaemwa ange makatabe wa loni kamora katabwa mati ya mayethe akatewe nundu wathi na wa mauta mejolo rayu matuko metina kila tu thokoma
tithukuma ukethia ndo ni mauta mathia na tekia ni ucio gathika tamana ngeli wongela ya no kethia tamana 3 lakini taasisi ya umundi ya na zila tekia kamota ni cio gathika eti zingi watu ngiania kwa muthenya ndwithio na baikindu kiutiala tikwata uliu Mutongo TV kuma ba kaunti ya Masaku nyeni toboni mutesia Musesia eka twambe ukwata uthomo. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single ndio isi 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezo eso ida wambitese kota nenda ndiruka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gethomba supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi we ni uthito ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana undu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi Masaku kuthengiania na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mafisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com Nina udhocha ingi musiaisia Mwaineu unenanya yulua siko cia kwiyumia thayu uende na kutwaiwa kona siki vathukanyo va nthi ya Kenya na ndwani cionthe avisa munene ulongamie muvea wa uthinikia maundu ma kiliko kana mental health department sipitalini munene wa Masaku Regina Moya ni wenda enendi meyumilie kwa wingi kunenanisia mawito ma thayu vandu va kwiyumia thayu avisa unumbula kana siko cia kwiyumia thayu tasiende na kuikinia muno na kauntini ya Masaku ondohula ukonanwa na ngalama yeyulu ya mekalile kati wa mathina angi maingi alama endeye na kumekalila amuika na si kauntini ya Masaku. Daniel Mongela ni watu mbani sengewa kenana na visa ula ungamie muvia wandu alame kumbilitu ni mathina makiliko va Masaku Regina Moya mumo ni kana siko cia kuyunya thao ni siende na kuongeleka muno kati wandu mamika yonthe valayu waelesakana vena vata munene wandu kutwayesya unenania kavindani kalame kumbilwa ni maumu mwayu wa kenda twithaa tuisherekea kana tuithukumia wa kukampeni ya maundu ma kusia wa andu kwiyumia thayu usu withaa ukite wa mundu akamwa enda kukua
kula kwiyumia thayo niko tukwita mundu enda kwika suicide kisungu kwa uyu mwayo twitha twita vyandu kwambia mwe matukwana mwai wa kenda na matuku 10 kukobika matuku 18 uyithia tukwete kutabia anduki maikane na ubo wa kwenda kwiyumia thayo tikindu kiseo nundu ngainda atumba kwiyuma se thayo ngi Regina ni wawetakana ni vatoneka siko iketha ciothothewa ni ngalama yulu ya mikalile na ene nthi kuendea na ukosa wikwatio wa thayu valayu wa kule silikali kulikila kati na kuthinikia ndenda ona mwandu kutambuka masivitali na mawisi meki vuthogoni ma silikali kukwata uthuthio vandu va kwiyunya thayu indu ila imwe ciutuma andu mesile unita ciiva cia matuku ila ciukite nila maisha maambia kwitha mena mawito family ni ukethia mundu ndani wonenga nae wa leu ni wa uiva fisi na kuma corona yoka ni kwithite kute mabindangi kute na wia andu matenda ukwati biashara ila andu makwata mbesa sio kwitethia cia thimbi na maundu ao nthe mongelanio tuyona family ciena mathina maikita mundu ayeigwa asukumwa ayona bayundo ngotielia kakokita kwiye kanae asuna andu ala aima kuvikia vu utalo munene wa umene mumeyumitie thayu vasianiwa nola wa kava kauntini ya Masaku kulikana kana utalo wa mwikala meutata kana kuyunya thayu ithito wende na kuongeleka thayu muno nundu waki aume katika nthi itu nitwona aume metona na tukona matona kwithia mema aume icio na nthini waku Africa nitwona mundu ume ayiwa atailite kwithia ena ulelu wa mesilia kana ulelu wa kimundu kwa hiyo la tukwasa agenda aume maonekana mayaile kwika sindu imwe kwa hiyo maile akueleza mathina mona maibindia na maikwata kuumia ngoni ibeti ngaine wainengie mumo mwingi wa ilasi yewa mesilia mathina kana yewa nomba yake yetha na mawito iki betini obakubi monanae maiya yangewa muno na maitethania na aisio kanomba ekavala yu tofauti la yipone tukuona aka miongo monza ni mome kutata kwiyumia thayu lakini maile succeed kana maile kuweza lakini aume maana eli na miongwena ndini wanthi yitu kila mwai ni matata na ingi ni matata au succeed makeyumia thayu chawo na maitia family cionai Daniela Mwankela Mutongo TV kuma vaanza wa sibitali munene Machakos level 5 countini ya Masaku ene ianda maundoni maukui musini wa Kitui ni mwakili yake Ochokwi Musumbi Mweu Dr. William Ruto ukunikila movea wa maundu maukui vala maweta movea usu tawithitwe wikwata ukuno munene kwa ivinda yasa kumanana kwambata kwa mauta kila ivinda vala mamukulia ayunengane mwanya wambe wa kuthesia mathoa masindu ile ingi ndakole ni kunengane mwanya wa kuthesia ngalama ya mauta kungi na kuo Governor Makweni Utula Junior ni wakathi ya muvango wa Musumbi wa kuthesia ngalama ya meikalile ovamwe na kwailia akukwatikana kwa mbesa sia county ikavika kwa ivinda. Onesmus Chalo ni watumba nisiengewa athukumia mamovea wa kwiva musini wa Kitui kwa vamwe ni makule Musumbi William Ruto kukunekela movea uwa kwa kila maweta kwithia kwambata kwa mauta kwika athite muno vanthi ya Kenya ni kutumitwa viasala wa kwi ukwata kuna munene mayenda athinike thina uwa kwambata kwa thoa wa mauta mbewa kuvitukithia maundu ala angi kwa kila maweta movea uwa kwi ni wa kwati munene wa nthi ya Kenya na movaka serikali ikwate mbau maundu mokwi izira kwa nino wa mbu wa mutioka nino tanu mwingi nundu wa kwithia kula ya kwandi na amana na nundu president ulo kwatie kivila no watu athie mutio kana moisha akarutheze ja baisha tabauta arutheze ni mongala mela ithito yeyulu na mutu kwithila bembeni tuketha twino tanu mwingi muno nite muno tunakula ja serikali tuika kwa buno na thinite muno thai yokela kido ne maundu la kudo atwathie alona atwathie atwiko ithi dragonie kula tukwenda kilona atwathie twisi mesa mauta mangali mami na kuthea transport sector nitusika transport sector ndio yetai bemba ikete mutu ikakuwa andu makuma town to town
ikamina kuthesia amauta transport sector kuthia twa kwata bitha munene muno pyu kule utu kulia serikali thani batoneka ithesia mauta mangali nikenda sinu cionthe thini cia balance wa kuthikira mundu othe nukuigwa enthe ya Kenya nitukulia William Ruto president witu tumwendete muno ni ate tena bitho batoneka umuthi matukwa umuthi kwithi utuka ni athesi muta mangali nikenda withi nitupeba nzeve yonthe ya nene Kenya ngima ona wiovo musumbe ni wakulo kuthesya mathoa maliu na ala methitwa mambatite muno kana kutethesia mwene nthu kwati munini kwithwa enotonyi wa kukwata liu kila muno tukwenda ni mutu uthe muta mokaga mathe toitu nena nitwisi muno kaunti ya Kitui tababa no bagwetwa mwingi pano bagwetwa mutomo nitwisi neza nzani thingi bia muno maskulu nitukulia president pano bakwamba kuthesya ubatiliza abothesya mauta mangali ingi kabindani kama skulu maendelea na kuvingwa serikali ni yakulo kwenye chali uotethya maskulu ni tanzimwe kutethesia manywa kwithia nevinda isio ilabe maskulu ni unyivu aliule mbetane okamba weteto ni munyao na ula weteto ni unyivu wa mbua kwithia ete kwekanesa kwa ilungu iasa kindu kila chende na kumuvinyia mwene nthi ito nena pesa na sito skulu sena nisio thio vinga wiki uto kwata kosi anisi kaisa chao sia thiko ya misi ethia misi ni kukwamba kuwa liu nitukulia president wa Kenya ethani batomeka ni adikilile muno ndutona ambote thesia kula nzailikite muno nitukuwa milioni ina cia Kenyans si komanansa taketui tuyabiniki kumuno pyo kuli tumukulia kwa ndaya thani batomeka president wetu ethukisia thesia mauta mangali thesia liu ndothe maundu amekika nitukwina wathi wako nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior wa kwatambua itambe ya musumbe William Ruto ya kuthesia thoa wa fertilizer indendekethia serikali ya William Ruto kuthesia thoa wa mbeu no kana kuna aimi na muno melembeta ya ukamba ila ithitwe ikwatambua nini. Subsidies, I welcome his remarks about the subsidies, but also want to say that the subsidies on fertilizer should include subsidies on seed, that Makueni alongside other counties are suffering from drought and we expect short rains. In those short rains, the government of Kenya should release subsidized seeds so that we can grow the fast growing crops. Ingi Mutula nwaweta serikali nene kuleche lovya iliva vya serikali sia miti uko kwitene bate kuselewa ikatethesia wanene kuluta maendeo nambe isione sianduani. Counties like Makueni have not received their release of funds since June of this year, and therefore I welcome his comment on first the release of funds. Two, I welcome the comments of the president on the transfer house functions. That is a function that has given us tremendous headaches when I was sitting at the Senate, because a lot of the devolved functions are still housed in terms of resources and the functions themselves in departments in the ministries in Nairobi, yet those functions have already been devolved. Serikali ya musumbe William Ruto yina kianda cha kukitana kwamba takwangala sia mikalileva mwana madhoa masi ndo si otomei otondo manethitwa mayathana ivinda ya uteti yumetho ondheme kwa musumbe William Ruto kweto sunge wa muthia wa kio cha mwene nthi yulwa maundu ma mikalile Dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Hekali ma kaunti ya Mombasa ni maelesea atamena mwikio na utongoi wa musumbi wa katano Dr. William Ruto maelesea kana mwamulo ula unaumisie muthethani wa iyo wa kutongewa kwa uthukumi wa kisukio kana port ya Mombasa nukuvikia kuminiwa na utandithia ula unavalukite kwa kilungu kinene uyukila ingi enenthia ni mamwenda musumbi Ruto avikie kwatanya nthi ya Kenya vamwe na kuyanisia mawatho onthe ala unathie mwene nthi ivinda ila unekunia maleve. Angelina Muse nukuelesea mbeangi. Tina kuithwa kithitu cha wia na kunengele lume iyo ya utongoi ni Uhuru Kenyatta kuya kiwanza ni cha Kasarani muthenyani wa iyo musumbi wa katano Dr. William Samoei Ruto nunavikie kumya mwamulo thukumi wa Kenya Ports Authority uvikie kutungi wa nthini wa port ya Mombasa. This afternoon I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operational issues to revert to the Port of Mombasa as I made a commitment to Kenyans. This will restore thousands of jobs in the city of Mombasa.
Enendi kaunti ya Mombasa ni maelesekana mena mwikio munene na musumbi wa katano Dr. William Ruto wakuvikia kukile ukwati wa kaunti ya Mombasa na ndi ya Kenya kwa jumla itina utungi ya uthukumi wa port kuma Naivasha nginya port ya Mombasa. We are celebrating another change of guard in our country, very democratically elected, na tunaomba Mombasa wakumbuke sisi mambo ya tourism na mambo ya port na mambo ya chai. Asanteni sana. Mainene ya kaunti ya Mombasa ni mamwenda musumbi William Ruto avikie kulilika na kaunti ya Mombasa ndini utongoi wake wa miaka 5. We expect tourism to be energized. We expect the port to be restored. We expect the sanity. We expect rule of law. And above all Kenyans require service all over the country. Enendi maelesekana mena wikwacho musumbi William Ruto nukuvikia kwa lilotongo wandi ya Kenya kwa kuwete maendeleo. Maimwenda avikie kukwatani ya Kenya onde. Ni mamwenda avikie kuwanesia mawadho make kuya kalima kaunti siya Kisuani na kuikidhia kanani wavu cha sekta ya utalii kisione kino. It's a government of all inclusivity, a government that we want to innovate Mombasa to a more than what it is. We expect a lot from tourism sector, from business sector, and any other sector of the government that includes every common mwananchi for the all government agendas. Thank you very much. Economic crisis we are facing as Kenya, we expect Ruto, Dr. William Ruto is going to do a lot. Thank you. Kwamba ile collapse economy ya Mombasa, especially on tourism, the port and other areas, itapatiwa attention. Asante sana. Ruto nukwikwacho kutambuka ndini wa port ya Mombasa chumani chukite ndini wa mawadho make William Ruto kavindani ka campaign ni wadhanie kumia mwamulo wa kutungua kwa thukumi wa port ya Mombasa aminana na kolika utongo ini ingini wadhanie kukitana na mathina maithekana alame kuumbilite kalima Kisuani kwa kilungu kiasa. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Musaisia vau nivo tuvika muthia wa Mauvoo maitu ndikwendea kiwiyo cha kwaila ingini tungi ya muvea onthe hala maili ya Mauvoo ma muthenani wa umuthi wethiwa na kwa Veronica SYOMBUA na Sharon Dinda ethi wa aitwa lula Mauvoo kwanzia ya meko tiwanesa.